Marilah sama-sama kita berdoa tentunya. Dan untuk pembacaan doa akan disampaikan oleh Tengku Mahathir. Kepada Tengku Mahathir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sallim wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta rajun anna wa akhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka rizaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma afurun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa awalidina wa anjamil muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pentas sedati di Taman Budaya. Bapak le, pakai juga tadi urang le, miak sini Aceh. Nang hai lu fikir dia. Kenapa